inkuru yavugishije abarundi benshi. Ingabo 400 ni ingabo nyinshi bagenzi, ni ingabo zikomeye, ni ingabo zishobora kuba zahabasha guhagarara ku rugamba zikarwana kandi zikabasha gutsinda. Izi ngabo rero mu by'ukuri ni ingabo zaburiwe irengero mu gihugu cy'u Burundi. Bavugwa yuko izi ngabo ngo zarindaga imipaka y'u Burundi, ubwo nituvuga imipaka twumve yuko ari imbibi zose z'u Burundi. Izi ngabo rero ngo zaburiwe irengero. Ibi rero ntabwo bisobanutse, n'amahano n'ibitangaza byagiye biba ndetse biteye ubwoba ku gihugu cy'u Burundi. Ubwoba ni bwose ku Barundi, bibaza ibyabaye, bibaza iby'iyi nkuru iteye ubwoba, dore yuko iyo abasirikare babuze kuri position, nubwo umwe yabura haba habonetse icyuho kinini. Rero turaza kubihuza n'inkuru iri kugenda icicikana yuko mu gihugu cy'u Burundi amasasu avuza uruduha. Reka rero tugaruke nanone twinjiye kuri iyi nkuru, tugende tuyirambura neza maze uyumve neza. Ni kuri iyi tariki ya 22 n'uyu munsi rero mu by'ukuri hagiye hagaragara inkuru y'incamugongo yuko abasirikare 400 b'u Burundi baburiwe irengero. Ni kuri uyu munsi rero ku itariki ya 22 abasirikare bose hamwe uko afite cyangwa se uyobora, wabuzi ikibiberamo, ibikiberamo muri icyo gihugu, wabuzi ibikiberamo. Aha rero turaza kuvuga yuko hahise byihutirwa bwangu hafungwa umuletena Colonel wari ubiri inyuma, aho rero umuletena Colonel wari ukomeje kuvuga amakuru cyangwa se gusobanura iyo ngingo yaze gucecekeshwa n'uyu muletena Colonel, maze umuletena Colonel akimucecekesha President Neva nawe abamushize mu ngoto, maze aramubwiye ngo ceceka aho ngaho, maze mbanze numve ibintu ko biteye. Uyu mufungwa rero tumugarutseho, iyi mfungwa y'u Burundi cyangwa se iyi mbohe, uyu mu prisonnier de guerre cyangwa se umuprisonnier, tutamenye nimba ari imfungwa y'intambara cyangwa se ari imfungwa y'umusivile. Ibi rero bitamenyekanye, bitavuzweho byinshi, kuko ari ukurinda amakuru y'umuntu, ari ukurinda amakuru y'umukiriya, ari ukurinda amakuru Turabashuje yemwe, turabifuriza ibihe byiza abantu bari hirya no hino ku isi. Reka rero twinjiye mu nkuru yacu y'uno munsi. Nk'uko bisanzwe ni politike na diplomasi, muri kumwe na Mr. M rero. Iyi ngiyi ni PK Media Info. Turi hano kugira ngo tujye tubagezaho amakuru mu buryo burambuye, mu buryo bw'imine. Reka tubanze tuvuge ku makuru ashyushye, amakuru ameze neza, amakuru ari kurica rigacika. Amakuru rero ari kuvuga ku Burundi nuko ingabo 400 z'abarundi zaburiwe irengero. Ibi ngibi turaza kubyita mugi, turaza kugira ngo ni nk'ibyo muri Triangle de Bermude, aho rero indege zijya ziburirwa irengero. Ngo izi ngabo nizo zarindaga umupaka, ariko tutarabyinjiramo, reka nanone tubabwire, tunyarukire ku yandi makuru, amakuru avuga ku baruwa yanditswe n'umufungwa utabashije kumenyekana. Uwo mufungwa rero akaba yandikiraga President Neva cyangwa se President Evariste Ndayishimiye wa Repubulika y'u Burundi cyangwa se uyobora u Burundi. Ubu rero yamwandikiraga lettre ngo irimo ubuhanga bwinshi. Iyo lettre rero turaza kugenda tuyigarukaho nanone. Indi nkuru rero nuko nanone bivugwa ko isasu rivuza ubuhuha mu Burundi, isasu riravuza ubuhuha. Ibi rero ni inkuru zacu tugiye kugenda kwinjiramo, tugarukamo, tuzirambura. Reka rero mu by'ukuri nawe uze maze tuganire cyangwa se dusesengure zino nkuru zagiye zicicikana hano hirya no hino. Iyi nkuru rero mu by'ukuri reka tuyinjire, tuyitangire hano.
perezida w'u Burundi reka dutangiye kuri no letere. Iyi letere rero perezida w'u Burundi yandikiwe n'imfungwa, iyi mfungwa bitamenyekanye uyu ariyo, nimba ari igitsina gabo cyangwa ari igitsina gore. Yandikiwe rero yandikira perezida w'u Burundi amubwira yuko igihugu ayoboye ataba akizi. Uyu mufungwa rero yandikiye perezida w'u Burundi aramubwira ngo igihugu ufite cyangwa se uyobora waba uzi ikibiberamo, ibikiberamo muri icyo gihugu, waba uzi ibikiberamo. Aha rero turaza kuvuga yuko hahise byihutirwa bwangu hafungwa umuliyetena Colonel wari ubiri inyuma, aho rero umuliyetena Colonel wari ukomeje kuvuga amakuru cyangwa se gusobanura iyo ngingo yaze gucecekeshwa n'uyu muliyetena Colonel, maze umuliyetena Colonel akimucecekesha Perezida Neva nawe abamushize mu ngoto, maze aramubwiye ngo ceceka aho ngaho, maze mbanze numve ibintu ko biteye. Uyu mufungwa rero tumugarutseho, iyi mfungwa y'i Burundi cyangwa se iyi mbohe, uyu mu prisonnier de guerre cyangwa se umuprisonnier tutamenye nimba ari imfungwa y'intambara cyangwa se ari imfungwa y'umusivile. Ibi rero bitamenyekanye, bitavuzweho byinshi, kuko ari ukurinda amakuru y'umuntu, ari ukurinda amakuru y'umukiriya, ari ukurinda amakuru y'umutangabuhamya, dore yuko atabigiye exposa ubuzima bwe bwaba buri mu kaga. Ntabwo hamenyekanye nimba ari umukobwa, nimba ari umugabo, nimba ari umuhungu. Ibi byo ntago byagiye bimenyekana. Ibi rero mu by'ukuri byatumye Evariste Ndayishimiye, His Excellency Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, agira ubwoba bwinshi cyane, ndetse aratangara asanga mu by'ukuri uramufungwa utamenyekanye ni umuntu ufite ubwenge bukomeye, ni umuntu ushobora kuba akomeye cyane. Ibi rero ndagira ngo ubyibazeho, maze nanjye mbyibazeho, twibaza ukuntu ifungwa ishobora kumenya amakuru yo mu gihugu ariko iri mu nzu y'imbohe. Ibi rero mu by'ukuri wabyibazaho ukabyibazaho byinshi, ariko ngira ngo nahangaha mu gihugu cy'u Rwanda imfungwa ibasha kumenya amakuru ndetse ikanayarusha uri hanze. Ibi se bigenda gute? Ibi se biba byagenze gute kugira ngo imfungwa ibashe kumenya amakuru kurusha abantu bari hanze? Wibuke yuko uri kumwe na Mr M. Iyi ngire ni PK Media Info. Kora subscribe, share na comment, maze ibiganiro byacu bigere kuri benshi, maze ukande no kukazogera n'akanyenyeri, urabuduhaye inkunga ikomeye. Ariko nanone iyi nkuru yavugisha abantu benshi, dore yuko iyi letere yagiye isomwa n'abantu benshi. Reka rero mu by'ukuri tuze kugenda tuyinjiramo, twinjiye muri iyi letere maze tugende tuyibasobanura. Ariko tutarajya muri iyi letere, reka nanone twongere tugaruke ku nkuru yaciye umugongo Uburundi, inkuru yaciye umugongo Uburundi, inkuru yavugishije abarundi benshi. Ingabo 400 ni ingabo nyinshi bagenzi, ni ingabo zikomeye, ni ingabo zishobora kuba zahabasha guhagarara ku rugamba zikarwana kandi zikabasha gutsinda. Izi ngabo rero mu by'ukuri ni ingabo zaburiwe irengero mu gihugu cy'u Burundi. Bavugwa yuko izi ngabo ngo zarindaga imipaka y'u Burundi, imipaka y'u Burundi. Ubwo nituvuga imipaka twumve yuko ari imbibi zose z'u Burundi. Izi ngabo rero ngo zaburiwe irengero. Ibi rero ntabwo bisobanutse, ni amahano, ni ibitangaza byagiye biba, ndetse biteye ubwoba ku gihugu cy'u Burundi. Ubwoba ni bwose ku Barundi, ubwoba ni bwose ku Barundi bibaza ibyabaye, bibaza iby'iyi nkuru iteye ubwoba, dore yuko iyo abasirikare babuze kuri position, nubwo umwe yabura haba habonetse icyuho kinini. Rero turaza kubihuza n'inkuru iri kugenda icicikana yuko mu gihugu cy'u Burundi amasasu avuza uruduha. Reka rero tugaruke nanone twinjiye kuri iyi nkuru, tugende tuyirambura neza maze uyumve neza. Ni kuri iyi tariki ya 22 n'uyu munsi rero mu by'ukuri hagiye hagaragara inkuru y'incamugongo yuko abasirikare 400 b'u Burundi baburiwe irengero. Ni kuri
uyu munsi rero ku itariki ya 22 abasirikare bose hamwe uko ari 400 babuze completely ndetse babura na trace yabo. Ibi rero bikiri muri under investigation, dore yuko Burundi budashaka no kubibwira abaturage babwo, budashaka gutanga itangazo muri iri joro, budashaka gutanga itangazo yuko aba basirikare baburiwe irengero. Ariko amakuru dukesha abantu bacu, amakuru dukesha abantu dufite mu gihugu cy'u Burundi, biravugwa yuko abasirikare 400 baburiwe irengero. Aba basirikare rero ngo bari barimo abasirikare batandukanye, harimo abafande, harimo abamaranka mato na manini, ngo ariko aba bose babashije kuburirwa irengero. Bababuriye irengero kuri uyu munsi memu nibwo aya makuru akitugeraho, kuko na makuru ashyushye, na makuru ari gucicikana, na makuru ari kuvugisha benshi, na makuru yatumye abarundi bagira ubwoba, na makuru yatumye President Neva agira ubwoba cyane, agira ubwoba. Ibi rero byagiye bihuzwa cyane ibaruwa yandikiwe n'umugororwa cyangwa se n'umufungwa, sinzi ukuntu mu gihugu cy'u Burundi babyita, ariko iyi baruwa nayo yaje kugenda ihura n'ibi nkuru yuko abasirikare baburiwe irengero. President Neva rero ari mu gihirahiro, uri mu bihe bitoroshye bikomeye cyane yo kugira ngo amenye ibyagenze, uko byagenze, abasirikare be aho bagiye. Ibi rero ntago biratangazwa neza, ariko bivuga yuko abasirikare bose baburiye icyarimwe, ndetse batigeze babona trace y'aho baciye babura, batigeze babona trace y'aho byaba byanyuze kugira ngo abasirikare baburirwe irengero. Ni inkuru rero ikomeye iri kugenda irikoroza ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru iri kugenda itangaza abantu. Ni ubwa mbere mu mateka y'isi, ni ubwa mbere mu mateka ya Afurika tubonye ahantu abasirikare 400 baburirwa irengero, ndetse bakababura bose icyarimwe, bakababura ntibanamenye aho bagiye. Dore ko tumenyereye ko abasirikare burya iyo umwe avuye kuri posta agomba kuripotinga, ndetse akavuga impamvu yabavuye kuri poste bari bamuhaye. Ibi rero ni skandali, dore yuko abasirikare 400 icyarimwe bo baburiwe irengero, baburirwa irengero ndetse bari gucunga umutekano w'imipaka. Ibi rero mu gihugu cy'u Burundi biraza kuba ari iki? Biraza kuba bivuze iki? Bivuze yuko nta mutekano Burundi bufite, bivuze yuko ubwoba ari bwose ku Barundi, bivuze yuko ibibazo bikomeye mu gihugu cy'u Burundi, bivuze yuko ubwirinzi bwabo bwaba bukemangwa, bivuze yuko imipaka yabo yaba itarinzwe. Ibi rero mu kugenda tubyinjiramo, ni inkuru igenda dutera ubwoba mu kugenda tuyinjiramo, tuyisesengura, dore yuko yemwe hari n'ibyo tuba twanga gutangaza, ariko ni inkuru yateye ubwoba Neva cyangwa se Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, uri mu bwoba bukomeye, yibazaho ingabo ze zaba zagiye. Bamwe bati zaba zagiye mu mitwe irwanya Burundi, abandi bati zaba zagiye gufatanya na M23, abandi bati abantu rero bacitse ururondogoro bibaza izi ngabo aho zagiye. Ni inkuru rero ishyushye, ni inkuru iri kutugeraho. Kora subscribe kuri PK Media Info maze tujye tubana 5 kuri 5.